povsem. Ščinef, klobase pa ne boš. Toda ta pes ni moj. Si čisto sam? Kako ti je ime? Mislim, da je rekla, da je Titina. Ja, Titina. Je tam Umberto Nobile? Sem Roald Amundsen, polarni raziskovalec. Odpotoval bom na severni tečaj. In zato bi rad uporabil zračno ladjo. Rad bi, da jo izdelam. Že od malih nog sem sanjal o potovanju na severni tečaj. Na kraj, na vrhu sveta, kamor ni stopil še nihče. Titina, pridi sem. Si pripeljal tudi psa? Ja, seveda. Tako, fantje! Sir! Ste jo videli? Titina, le kje si se skrival? Odstranite led, zmejaka! Peter je premočen. Upajmo, da sta preživela. Nobile, se obrnemo, ne kaže dobro. Roald, si prepričan glede tega?